Turabasuhuje mwese bakunzi ba radiyo na televiziyo Tuzarutsinda TV, mwese muduteze amatwi tubahaye ikaze tubararikira amakuru twabateguriye uyu munsi. Turi ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Tudatinze turaza kwibanda muri Kivu y'Amajepfo mu misozi miremire y'umurenge, tugaruke no muri Uvira tubabwire urupfu rw'umuturage rwongeye kuba mu ijoro rya rikeye rishyira ku munsi wa none, ndetse n'umurenge nawe tubabwire abashi baje bashimutwa n'ubundi n'ingabo zihuriye mu ihuriro rya leta ya Kinshasa baziza yuko bari bagiye kugemurira abanyamurenge. N'ubundi turakomeza tubagezaho uko situation zifashe ku munsi wa none, kuko amakuru turagaragaza kuyakurikirana gatanu kuri gatanu. Rero amakuru aceka tuyahere mu mujyi wa Uvira tubabwire uko zifashe ku munsi wa none. Mu gihe umutekano ukomeje kugenda ubura mu bice bya Uvira, kuko hahuriye ingabo nyinshi zifite imitekerereze itandukanye, hari abazarendo, hari FDLR, hari imbonerakure, hari zino za CNDD FDD zo mu Burundi. Abo bose mu by'ukuri niko bagiye bagira ibisirikare bitandukanye bifite imyumvire itandukanye, niyo mpamvu izi mbunde zirimo kugenda zica abaturage mu bice bya Uvira. No kuvuga yuko FDL bafite igisirikare cyayo gikora ico ciyumva, ntabwo bategekwa na leta ya Kinshasa ngo bababwira ati izi ntwaro muzitware gutya nuko, kandi leta ya Kinshasa nayo ntifite ububasha bwo kumanaginga imyitwarire y'ibisirikare byose bikorera muri uwo mujyi wa Uvira, haba FDL, imbonerakure ndetse na za CNDD FDD ariyo FDNB. Abo ngabo bose bakora ibyo bashaka, bakora ibyo bifuza, bica uwo bashaka. Leta iri aho ngaho, niyo mpamvu tubabwira yuko leta yarangiye. Iyi si leta idafite ububasha kugira ngo ikontorore mu bice igenzura ngo ibe yamenya ngo izi nyeshamba dukorana nazo zigomba kwitwara gutya nuko ntizice abaturage b'inzirakarengane. Niyo mpamvu tubabwiye yuko leta yashize ubu ngubu gusa ikizatugeza ku mahoro arambye no kwigwanaho tukihagararaho, naho kuzerekeye ubutegetsi bwa Kinshasa mu by'ukuri ntacyo tubatezemo kijanye n'amahoro. Rero amakuru atugeraho aturuka mu mujyi wa Uvira yemeza yuko hari umuturage warashwe, yarasanzwe ari umwarimu akorera hariya za Kavimvira, baza kumwinjirira mu ijoro mu gihe kigana na saa moya za nijoro n'igice, nibwo umuturage yaje kuraswa. Abandi baturage bakaba batabaza bavuga yuko mu by'ukuri barajijwe inshinga n'umutekano mukeya. Abaturage b'abanyekongo bahereye mu mujyi wa Uvira bamaze kubona amaraso menshi amaze kumenekera muri uwo mujyi, ukwezi ntikwashira nta muturage upfuye. Rero abaturanyi b'uwo muturage waraye wishwe bakaba batabaza basaba yuko abagira neza babavuganira bakava muri ubu bubata bwo kumeza kwicwa bazira ubusa, mu gihe abazarendo bakomeza kubicira mu maso y'ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse ubutegetsi bwa Kinshasa bubashigikiye abo bita abapatriote, abantu bakunda igihugu aribo bamaze abaturage. Rero uko niko byifashe, umuturage yaje kurasigwa za Kavimvira mu ijoro bamwinjiriye iwe. Mu bice byinshi bigenzurwa na leta umutekano ukomeje kugenda ugaragara muke, ubwo abaturage baraswa nijoro bakinjirirwa kandi ntihagire amankete akogwa. Rero uko niko byifashe. Kama kwacu tuyasimbukire imurenge tubabwire uko byifashe. Imurenge ku munsi wa none mu by'ukuri habyukiye agahenge mu bice bya Minembwe, usibye ko ku munsi w'ejo za Karingi drone zarashe. Drone ziza nazo igihe zishake zaraje zirasa za Karingi, ariko iza drone ntabwo zica intege twigwaneho, kuko ico twigwaneho irangiza imbere gusa no kurindira abaturage umutekano no guharanira amahoro imurenge. Mu butegetsi bwa Kinshasa bwahashoye imbaraga nyinshi, ariko twigwaneho haba izo za drone barasa, haba ibisasu byinshi barasa abaturage bage gushakisha ibyabo basize mu matongo yabo. Ntibica intege iri huriro rya MDP, kuko bazi neza yuko bagwana urugamba bazarutsinda, nta gusubira inyuma guhari. Ntabwo tuzatsindwa n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, nubwo ari benshi ni ibihumbi birenga 9, ibihumbi birenga 10, ariko ntaco bazageraho, kuko kujya hatsinda ukuri ntabwo hatsinda ubwinshi. Rero ku ruhande rwa leta ya Kinshasa za drone zo barazirasa buri munsi, n'ejo zarashe za Karingi zirasa mu mihana ituwe n'abaturage, zirasa abaturage bagiye gushakisha ibyabo basize mu mihana yabo. Umutekano niwo ntabwo uraza 100% mu Minembwe, kuko Minembwe kinagoswe n'ingabo nyinshi. Za Gakenke hari umwanzi, za Karingi hejuru za Mutunda hari umwanzi. Aho hose uwo mwanzi ntabwo ahari kugira ngo arinde umutekano, ahubwo ahari kugira ngo akomeze ahungabanye umutekano w'abaturage bahereye muri abici. Uko niko byifashe ku bijanye na situation, nuko Minembwe situation ari nkeya, naho mu bice by'indondo mu by'ukuri
umutekano urahari nk'uko umwanzi babashije kumukubita kuri ubu ngubu abaturage basubiye mu mihana yabo ya za Muramvya nibo bahari. Umwanzi yaritse za Kirungwa yakubiswe n'inkuba atazi iyo ziturutse, umwanzi yamaze kwikaka umushasha ku muhanda. Naho abaturage benshi bagiye basubira mu zabo, haba abaturage ba za Kajembwe, za Muramvya basubiye mu mazu yabo, mu matongo yabo, mu butegetsi bwa Kinshasa bwari bwaragambiriye kugira ngo bakure iwabo, ariko MDP ikabiharanira, ikaba yagenda ibatuza aho bagiye bakurwa n'ubundi n'ubutegetsi ni regime ya leta ya Kinshasa. Kuriko vyifashe ku bijanye n'umutekano, naho twari tubabwiye tubikomojeho ku bashimuswe, murabizi yuko ubutegetsi bwa Kinshasa na Gitega bafungiye abanyamurenge inzira zose baboneragamo ibikoresho bibafasha mu buzima bwa buri munsi. Hari abashi batatu bakoreraga za Gipupu bazamuraga ibijanye n'umunyu n'amasabune, bakabizamura bakabigeza ku Ndondo ndetse n'ibindi bakabikomeza babijana mu Minembwe, mu gihe leta yo yafunze inzira zose igambiriye kwicisha abaturage inzara muri ya jenoside n'ubundi bateguye, hamwe n'ubutegetsi bwa Gitega na zino za FDL zitifuriza abanyamurenge ibyiza. Rero ababashi mu makuru dufite nuko bari babizamuye none kuko bisanzwe nkuko bari basanzwe n'undi babizamura ivyo bikoresho, bari abashi batatu n'ubundi bakoranaga babizamura bakabikora za Gipupu bakabijana mu bice vy'Indondo. Aho za Gipupu ni muri secteur y'Itombo muri territoire ya Mwenga muri Kivu y'Amajepfo. Aho ngaho za Gipupu n'ubundi hari umwanzi, rero bari babikuye iyo ngiyo babijanye n'ubundi mu bice bituyemo abanyamurenge mu buryo bw'ubudandaza bw'ubucuruzi, baza guhura n'abamayimayi mu nzira, baza kubashimuta n'ubundi babaziza yuko ngo bagemurire abanyamurenge, kandi bo mu migambi bafite ari ugufungira abanyamurenge inzira zose kugira ngo bicwe n'inzara. Rero ano makuru dufite nuko baje gushimutwa kuri ubu ngubu ntawe uzi iyo baherereye, gusa hagaragaye amavideo bavuga yuko bashobora no kubica. Leta ya Kinshasa, leta ya Gitega n'abandi bose yafatikanije, umuntu wese ushira umunyamurenge ikintu ciza, wowe wese mu by'ukuri aba ari mu kaga gakomeye, kuko umunyamurenge yarahagurukiwe agambiriye kwicwa, agambiriye kugwa muri gakondo, agambiriye kwicwishwa inzara. Rero iyo babonye umuntu ubashira ikintu ciza, bano bantu batifuza bo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa no kumwica bamwica, kuko bahagurukanye ubugome bukomeye. Rero n'amakuru avugwa nuko abashi baje gushimutwa bazira gusa ikintu kimwe, yuko bari bajanye ibicuruzwa mu mihana ituwe n'abanyamurenge. Rero ano makuru nabateguriye nuko umutekano ukomeje kuzamba mu bice vy'Indondo. Turashima Imana, ibihumbi vy'ingabo zari zahaje zakozwe n'isoni n'abarabishigikiye, haba muri politike haba ku ngabo zo ku butaka, bose bakozwe n'isoni barahunze. Za Muramvya hasubiye abaturage mu minsi itari mikeya, ubuzima burasa kandi busubirane, kuko bikomeje kugenda biharanirwa n'irihuro rya MDP rigwanira ku ruhande rw'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge n'abandi bose batari abanyamurenge, gusa batifatikanya n'ino regime leta ya Kinshasa y'abicanyi igambira kwicisha abaturage inzara, igambira kurimbura abaturage bakoresheje ibitero vyo mu kirere ndetse n'ivyo ku butaka. Rero abo baturage bose bahereye mu bice bigenzurwa na MDP ikora ibishoboka byose mu bushobozi buke kugira ngo ikomeze ibatuze mu vyabo, ikomeze ibarindire umutekano, ikomeze ibimane. Kuko abo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bazanye imbaraga bagambiriye kuzunguruka Minembwe, bagambiriye kwica abaturage no kurandura, ariko n'ubundi MDP igagaragaza kuba Imana hamwe n'Imana y'umurenge ikomeza kugenda iba mu ruhande rw'abarengana. Niyo mpamvu ibihumbi vy'ingabo bikomeza kugenda bitsindwa, nuko ntaco bafite bagwanira mu by'ukuri, nta ntego n'imwe usibye gusa intego yabo no kwica no kurimbura. Rero abagwanira uburenganzira bwabo iteka bazatsinda, kandi urugamba tuzarutsinda. Rero mwakoze kuba natwe, mwari kumwe n'umunyamakuru ugenda ubategurira amakuru 5 kuri 5.